hela Bobby dumela hle Motaung wa Hlalele ka leboa sebata petula le kana molala khotso Motaung ntate ke leboa motho mona ke bua le Bobby Motaung ke Motaung wa Hlalele petula le kana molala ke nthethe ya morapedi banna Taung mona marena a mangata morena o momfela ke Hlalele he monna a sebata maobane o no hola e re ke re ho wena happy birthday tsatsing leo la maobane ka jeno ke a tseba ke a butia o thabo fela ke a tswa hore monna o sa la ikela badimong kwana ke tsatsi le haile na he ntate jwale nna he ha o le tje ke celebrate di birthday tse thu ke aka le hae la ntsa tsamaile ntshile ntse ke mona ene jwale le ka jo ke ditse ntlong aka ya ho pentate Sehlopha se tsamaile se ile campong ko Turkey nna ke rutse mo ke dila ka dijara tsa 54 ha ke moshimanyane o 54 ho tjong wena mamela Kaizer Chiefs e 54 le yona ke le nna ke tsama le yona sa mo dipasisir o tsama le Chiefs le wena le kosi 54 yeah irwalo bashimane hona jwale ba kamane ka Turkey ba campong ba pheuwa jwale ba kopane le kutsu ya bone ntjha ba tsamaile le sporting director junior na ke jwale di jara ntse di ya e moholo jara ya nka tsametse ke shebana le bashimane ba matha dithaba ba pheuwa aba kene pitseng junior ithute a sebetse le bone le di coachara tse ntjha tse nna ba gutla re batla mosebetsi ke setse le ntate mo re uksa tse kgolonyana ka mo ntle ka mo o setse le Kaizer Chencha Kolova ya le Jessica wa tsamaya le Kemiso ba tsamaya le bone next week empa he go re fela ba isa ntho tsa marketing ba lo kopanya ntho tsa marketing di embassy di what but nna ke setse bane ke moholo nka tsamaye jwa le ntse ke matisana le bashimanyana di coachara sporting directors teng Kaizer Junior a sebetsa ke a leboa monna jwale ha wena o setse hae o etsang he o hlophisa eng ke di feel ntho tse o tlhophisa hobane ke se dule fela ke a motseba hore ntate Motaung ha ba tlo dule fela o hlopisang he ho na le ntho di player tse di batlalang ho na le ntho tsa di tournament ho na le Toyota Cup ka mo ka Free State ka Bloemfontein ho na le di logistics tse di ngatanyana tse re kopanye moholo jwale re sa kopanya re sa pheha pizza le di player le eng tse ke shebisisa ke hlophisa ka mo le batho ba bantsa re communicate le coach a re ka kwa hore ba batla eng ntse re shebisisa ka mo se kra kena pitseng kaofela re pheuwa kaofela mo aba phe di player kwa nna ke shebitse ding ditaba ka mo ngwana e moholo ke le boa ngwana ona le cup ba re ke Toyota Cup e tlang Free State khale re sa e blomo re qetetse ka makhufe jwale re batlo setswalle sa team re entseng last year ko Tanzania ba re ke Yanga o Tanzania ne ba pala Tanzania ne ba pala le Sundowns ba na le swalle le bone ba re memile last year ba launch le bone player di coach ba launch team ya bone jwale ra ya mo le celebrate le bone ba tlile ka mo jwalo celebrate le rona the first people that are going to see the team ba bantša di player coachara tse ntša ba tlo launchwa ka Toyota Cup mo Bloemfontein Toyota Stadium Toyota Cup a ke sponsor ke Toyota ngwana mara tsama ka Toyota ra jwale man ba di player di tsama ka Toyota ra wena monna Chiefs tate Motaung re tla mo ka lerato ko Free State re tlisa lethabo le lerato makhufeng sa le ile re batla sa lethabo la football ke a utlwa ba rona le team e tla mo re tla e bona ka nako ya yona empa re tlisa lethabo le lerato ke bone bafana e tlile mo e tla ditsa stadium e tlisa lethabo a re tlhokomeleng di-client tsa rona ke di-supporter tsa Makosi tsa Celtics re tlo ona ranta temo lemela re tlo mo ona ra le ene ka tsatsi leo di-legends tsa rona di tlo bapala tsa Celtics le tsa Kaizer Chiefs o Brian Baloyi kaofela di-player tsa di-legends tla be di bapala moo bo tsikitsiki kaofela bo tja bo pule tla ba le teng o honora Celtics di-player tsa Celtics tsa di-legend tla be di bapala le tsone moo o monate re tla fela lethabo a re tlise ntho engwe hape lethabo fela le lerato ntate Motaung Kaizer Chiefs e tla be le ka di le Bloemfontein 28 weekend ya di 28 tla be re le mo
weekend ya di-28 di-playera tsena tse ntšha tse lona leng tsona le tla le tsona kaofela Bloemfontein a re so announce ba tla di bona a re so announce re sende bo mara re announce fela coach ba tla ba bona ka di-28 tla be le yone letsatsi tla ba re announce everything ebile se lebile le ba bontsha le coachara ya lona e ntšha ntate coach a e bereke ke mechanic a tlo lokisa tlapeng a tlo lokisa tlapeng ke ke o taba ba utlwile ba rati ba Kaizer Chiefs ke o taba ebile Bobby Motaung mona o le Sedi FM Carol Nano la hauda le rata la jwale ke tsena kongwe ke tla o surprise fela ko la tele di ka kapa tse tshwanang le tsena bo Bobby Motaung ke a le boahla Motaung mo tle dumedisa change kolova mono o re sebata se itse dumele ke tla mo dumedisa hantle fela sebata se seholo ba re ke thuso Motaung ke a le boantate ke o taba he motle la utlwa le tla ba bona he le tla di bona dibapadi di tla be di le teng mona he mohlamonene ba tla be ba le teng o ska makala hore mohlomong o sane ke bue le yena jwale monga sehlopha ntate Kaizer Motaung ke botse potso tse pedi ke rena ntate sehlopha se ya ka sa bapala hantle matsa go re le monsena go ile ha etsahala jwang jwale ke eng gona jwale o batlile o latile le mokwetliso ke ana ke re ka Taung ka mo ke ana lapeng mo go ba Taung bana ba hlalele jwale ka di-28 ke mo ba tla be ba bapala pereng tso bo sengangata Bloemfontein stadium se seholo mme ba bapala mono ba tla be ba phatlalatsa dibapadi tseo ba di rekileng dibapadi tsotlhe tseo ba di fumaneng mo le hlopha seo ba sebetsang mo le sona ke yang Chiefs kapa ke yang ena e thewang ka Tanzania surprise ska makala o sana hape ke tla o surprise motho motle ke metsotso ka 24 le metso mene o leba ho renga ya boraro